Imbuga nkoranyambaga zanditse, reka sinakubwira ibitangazamakuru miliyoni na miliyoni zanditse ku nkuru y'uyu muraperi Jay-Z, ku nkuru ye ahari gushinjwa kuba yarasambanyije umwana w'imyaka 13. Ese ibi bintu ni ukuri? Nkuko nawe abyivugira, we arahagaze neza cyane, aremye, ntabwo bafite, ahamye neza yuko ibi ngibi ari ama blackmail bamukoreye, ko ibi bintu ari ukumutera ubwoba kugira ngo izina rye baryice. Avuga yuko isi yaturutsemo, aho yaturutse, ubuzima yabayemo abuzi neza cyane, ko imikino nk'ira yo gufata abana ku ngufu, gusambanya abana batoya atari imikino ye ajya akina, afite abo yayihariye. Ni nyuma y'iminsi mike Jay-Z arezwe gusambanya umukobwa wari ufite imyaka 13 mu mwaka w'2000 mu rugo rwe. Ibintu byahindutse, turaza kureba ese noneho iwabo mu rugo byifashe bite, bimeze bite nyuma y'ibisa nkaho ari igisebo ku izina rye ndetse na business ze. Yari amaze iminsi yubatse n'igihe kinini akorera akantu nk'aka kaba kaje gashaka gutokoza izina rye. Ese mu rugo bihagaze bite, bimeze bite kuba ari kubana n'umugore n'abana? Ese biri kumworohera? Reka uzubyumve neza muri Showbiz Box naguteguriye. Ni Yambi Sant Angel nk'ibisanzwe, hano mba ngufitiye amakuru ya showbiz meza cyane ashyushye, aho tugiye kureba uko byifashe mu rugo rwa Jay-Z nyuma y'ibirego byo gusambanya umwana. Ngira ngo nkwibutsa yuko Jay-Z ni umushuti cyane wa P Diddy, umuraperi ukomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe kuri ubu ngubu wamaze gutabwa muri yombi bitewe n'ibirego byinshi cyane ari gushinjwa byo kuba yarafashe ku ngufu ndetse akanasambanya abakobwa n'abagore bagiye batandukanye. Muri ibi bihe bigoye rero, ikintu wazirikana ku nkuru ya Jay-Z uko bihagaze mu rugo iwe ni ikintu kimwe gusa, nuko umugore we Beyonce w'imyaka 43 yiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bihe bigoranye umugabo we ari kunyuramo abivemo yemye kigabo kandi amube hafi. Iyo niyo ntego ya Beyonce yo gutuma umugabo we ava muri ibi bibazo yemye ashikamye. Amakuru muri showbiz mpuzamahanga avuga ko Beyonce ari we uri imbere mu bari kugira inama umugabo we yuko agomba kwitwara. Bombi batangiye gukundana mu mwaka w'2001, bivuze ko ari imbere gato y'igihe icyaha Jay-Z ari gushinjwa muri iyi minsi gishobora kuba cyarakorewe. Inkuru zari zimaze iminsi imbere y'ibi ngibi nuko Beyonce na Jay-Z bari baherutse kugaragara mu gikorwa cyo kumurika filime y'umukobwa wabo. Ni filime yiswe Mufasa. Ni filime nziza cyane bamuritse mu minsi ishize y'umukobwa wabo Blue Ivy. Bivugwa ko Beyonce ari we wari wahatirije Jay-Z kugira ngo ajye mu muhango wo kumurika iyi filime Mufasa, mu gihe hari hashize amasaha make ibyo ashinjwa bigiye hanze. Nabwo yatangiye kuvugwa cyane mu bitangazamakuru hirya no hino ku isi, kukuntu bari kwitwara muri ibi bibazo, muri ibi bihe bigoranye cyane, bisa nkaho isi yose iba ibose mu itangazamakuru. Uyu mugore yashatse kandi abajyanama babafasha kumenya uko bakitwara muri ibi bihe, bisa nkaho isi yose ibugarije. Abantu ba hafi b'uyu muryango bavuga ko Beyonce yabwiye umugabo we ko uburyo bwiza bwo guhangana n'ibi birego atari ukwihisha, ahubwo ari uguhagarara bemye, bagahagarara kigabo, bakarwana, bagatsinda icyabaziye. Abatanze amakuru bavuze ko n'umwana wabo w'imfura Blue Ivy Carter azi ibiri kuba kandi yiteguye gushyigikira se uko ashoboye kose mu bushobozi bwe bwose uko bungana, ngo ni ibintu we na mama we Beyonce biyemeje. Amakuru avuga ko Beyonce yiyemeje kuzakora ibishoboka byose umuryango we ugakomeza kunga ubumwe, ugahora ari wa wundi, kandi ngo yiteguye ko hari abandi bagore benshi bazavuga amagambo yita ibinyoma bashinja umugabo we. Ahangaha rero Beyonce ahagaze yemye, arahari wese kurwanirira umugabo we. Ibi birego byagiye hanze bikurikira ibyatumye Sean Diddy Combs uzwi nka P Diddy afungwa. Hagati aho abatajya imbizi na Jay-Z bakomeje kumwatsaho umuriro cyane, aribyo navugaga. Uwa mbere ni 50 Cent avuga ko uyu mugabo akwiriye gufungwa akanamburwa gutegura ibirori bya Super Bowl halftime show. 50 Cent hano yamennye mu munyu avuga uti birabirura ahubwo babimwake cyane. Naho ku mbuga nkoranyambaga uwitwa Soulja Boy we aherutse kuvuga ko ibiri kuba kuri aba baraperi babirabura ari urwango bafitiwe rw'uko babashije gutera imbere, bityo ko
ari abantu bashaka kubazimya burundu bakazima, ariko buriya birashoboka ko ibintu bitashoboka kuko Jay-Z kugeza ubu niwe muraperi ukize kurusha abandi, umutungo we urenga miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika. Uri kumva amafaranga afite, urumva ko amaze kugera ahantu kure nubwo ibyamuziye nawe bisa nkaho bitoroshye. Ndetse kandi Beyonce n'umukobwa we Blue Ivy Carter biyemeje gushyigikira Jay-Z mu bihe nk'ibi ngibi. Nuko byifashe mu rugo rwa Jay-Z nyuma y'ibirego byo gusambanya umwana w'imyaka 13 mu mwaka w'ibihumbi 2000. Umuryango we wiyemeje cyane kumufasha muri ibi bihe, ndetse bafashe n'ingamba, biyemeje guhagarara bakarwana kigabo kandi bizeye intsinzi. Ngayo nguko nayo nari naguteguriye muri Showbiz Box. Mba ngufite muri box, muka box haba harimo amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye byagufasha kwizihirwa umunsi wawe ukawusoza umeze neza cyane wishimye. Reka tujye twumvana amakuru kuri Casas Today, inseko yawe uryoherwe n'ibihe byiza cyane, ugira umunsi mwiza. Yari Intore mu mfura Silent Fire at your mind, Billion African Black Dream boy and Joy Speaker boy alone to make a lot of Tokalas Jimus Pama Fit antagonist. Don't sleep when you get a him. Hug life was I am alone.